Yeah, Mr. Khan. Ujya niwe mukobwa ngiye kubakana nawe. Ngiye kuba wa muntu nzovyukira mu mubabaro, nkirirwa mu mubabaro ndetse nkanaburara kubw'impamvu imwe yonyine: gutwara umuntu udakunda. Mr. Khan, let me tell you something. Nakubwiye ikintu kimwe: abakobwa bose ntabwo ari beza. Urucara umuhungu muto cyane rwose, sinashobora guhamira ko wagenda kuba mu muriro kandi urugo ari ijuru rya kabiri. Kandi nabikoze kubera yuko uri umugenzi, kandi aho ujya mukobwa ndamuzi cyane, twarakundanye, ingeso ziba zose ndazizi, ariko kubw'amahirwe niko nasanze uri inshuti. Ujya munsi sinaryamanye nawe. Iyo nshaka kuryamana nawe nari kubikora neza kuko ndamuzi. Kandi witonde kandi wirinde. Narakwiye ko abakobwa atari beza. Kandi urugo ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo ubigiyemo nabi ushobora kuba mu buzima bwawe bwose ubabaye. Wabigendamo neza ukabaho ubuzima bwawe bwose unezerewe. Kubw'ibyo wiyubare kandi wirinde. Abakobwa si beza. Brighton, ikibazo ni kimwe: cya mukobwa wumve ko je namwiyumvamo na gato. Sinumva ko ari umukobwa je nashobora kubana nawe ibihe byose, ariko ku rundi ruhande sinzi ibintu yahaye papa, kubera ko papa bishaka cyane gusumba uko jewe ndanabishaka. Reka ndeke kuvuga jewe, ahubwo papa bishaka cyane gusumba ukuntu ujya mukobwa bishaka. Papa ariko arambera intambamyi ku buryo nariko ndiyumvisha ko ari papa wanje yambyara. Ahubwo batenda kubaze, ujya mukobwa uramuzi neza? Ni ex wawe? Yes. Akundanye igihe kirekire ino. Ndashaka umbwire, wonsangiza gatoya inkuru y'urukundo rwawe cyari bimeze gute? Mr. Khan, unyibukije ibintu bikomeye cyane. Inkuru y'urukundo ntabwo yaje nitanguje mbere